Lai tarik naitung arhaja arpaulai ke KSU Southwest Kasahils kalai kendo ya Menteri Ketanat Social Welfare ke jela ubak poling do bandat dingkong ya udrok ubalapur stat hakate kathan ban penjot ya kisamla. Hakani ke jingya kendo ke KSU kala ai jengut ha Menteri ban thau ya ke kenhun anti narcotic task force nalor ki weipat ke jing ai jingmut kenang ban ya le persya ya uni ujing sniu bashir kei. Unong yalam ke KSU Southwest Kasahils ubak forward man nongram ulaya thu ubalaya keren bat Menteri bakumno bantek lakam ya uni uyak jakor hadin baka mau kerwat bat kathan kalapau kum kawai nak kitem jong udrok. To kazi wana kadu jumi nagalang jom ka KSU Southwest ka KSU Mokurat Sarta ki nangalam snang ki nangalam diksen sama snang ba per jom ka tan Mokurat tasi kalau ngade bati mat wede bat ka jinken re jo drop hapo Southwest Selshek bat khantam e hapo ka tan Mokurat ti berkoi di haga jinge kadu jumi nilara kumbasan teli kimat sa Minister Social Welfare Department kaman kong kebangi lara kalong ba ka de ka jinon kaman don ka rehabilitation center hang te hapo makrwat namar ba ka di kum riyan ko por ngi ba ke babon balak kerni bertoiru ka jing ba kum ka dong ka thai du kalong ba ki ni bangop ka di drop bun seni ki wan kalong ngi bodok bat kata hi kata kalong ba kenang bukan kumdo bantan biang kita di bakum kita sama sya kata kalanti jadi bah kalau mengidong kambang bu ke rehabilitation center dia bede kan iru nak lagi minister ula ong ba sa persyang ban ya keren borsek na ta ban wat ki jaka bambu bakum kita ke rehabilitation center hapo jongka sabar selshek ka benta ka baar pat kalong bangi wan kando kalong ba namar ba katkum ka jenglap ka jongi kinalam snong punta terter misalap ba tentang kalong ba ba bro ngilak te busa kem tau drugs no kino no ki kam ke ba dai drugs lani subu no ba let kenar ke di drugs hare ba sosi kalong ba kim don ya kata ka mandatory follow up procedure na ta jongki ba kata kalong ba tentang kini ki samla ke basa kem no ne yu ha bedai drugs ndak kila like kila tang biang kila repeat biang ya ka kam ba ki julek no te halor tam orem kolong bana kala ini la yang mod baka de mondon ka mandatory follow up procedure baka de man follow up ki bakum kita ki breu ba knang mam pentingna ba kanom jasu lane ba knang ban pentingna ba kata ka ba kita ki breu kolong ba kin la ban kala ba de kani ga ya ki jingle ki kam de ki drop te ki drop ba ka jingle ki kam ba de ba de drop kata ka ba ar ka lai pat kolong ba nagalang jungi i bahot ni sabna ba kala bandan kata ka district level committee on drugs abuse lane di block level committee on drugs abuse te nagalang jungi la kran hamde ber kani ga banta ne kran ne banta marba dak numlo kolom ba ban constitute lane setting up ya kata ka district level committee ber ka block level committee ha ka ba na ka district level nagalang UDC de chairman district social welfare officer de members 3 bapan kan thop lang ru ya kisnang ki samlasnang po yang kata komiti bar khnang ba bar kaju ko poru wana ngla kapat bang leng sarkar ba ka de bang issue ya kan notification ba nam tagi proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang ju kata ka district level committee lane ka block level committee de bang le habade workani ke banta te ke basau bot kalong ba nagalang jungi nak por ngi kwa balak nu ka sarkar kan empower lane kan aibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kan ka habade ke jing krai jung drop hapo jong kadong kathani berhoi bat dakata kolong ba ka sarkar nu ke de ban don ya kan bu lade kan ba kan ai kan ja jing penmana notification kam tampo sobat selesai ba kan don ta ka village level on drug abuse nang ba kini kisnang ru kin la on pendep ya kata ka banta de ba kumno ban te lakam ya ka jing krai jung drug hapo jong kadong kathai te ka banta ka ba khadu pat ka ba nakalang jungi ngila pensau kolom ba ngila pensau ya ngila tap da kajing sodiau
bagi penso bede berkajing bom lerkam nak lem jom kata ka anti narkotik task force kepada Port Southwest District ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lani ki pulit kin kem wat wai ru unong kai drop lani umom ri drop lani hapo jong ka tan makrat rei babun hi ba jia ka bakum kita kalong ba lakem nak kini alam dakshnong lakem nak seng samashnong isang lakumishnong bar kisang balang ba per te kata kalong ka ke ba pansosi banata daw kalong ba ngil akarpat yau minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narcotic task force kadai bandan ba kandan da ka kerteng lani ba kandan da ka jingthot re kadai ban pendap ru ka kam kuma kadai ban pendap nang ban la ante la kam drop hapo ka dong time ba kwat bu is na yang shnong isang sama shnong per po ka Southwest District ini ay kajing Krishan ko pura ya KSU jo ka district ko jong yang te halor ka ne ka jing ui ka jong ka ban telakam ban ban yakun ya kan thama ka ba charja ka ba kliang ki babun kilong kemi kilong ka ikun samla kila siap ting lu di ikun ya ki dukan ni ke dukan ka ba ni snow menta kajing ya kajong snow siap ting ka jong ki kilong bai ya kajing jelai jong drugs de halor jong kata ni na kalian ki seng sama shno district ni aji Krishan ni KSU berni so kumero ni kesni bang yo mun kendu marhmat yo minister jongi polom do bode kimi abade berkini hi banta de yo ke jing kular ke jing Krishan bapura na u bang yo ban yarap ini so kumen chikide ya bang ye scam ba la kalian ka district ko jongi hante kade ka por bo biang bang yo mun yakun ban ile persya ini drugs kenang bakalawe yuki kun ki bedang re kun sama kanum don ka ki ja ka kham sni ki hen re baki nang la ban te ki kuli baki im ka ba kam yang nang ta district bo ban nang ta ka jalai bo tinang ni ki yang sen sama shno ni ai ki Krishan ya SU bang ni tre lang ha ni tan ni sti ki sen sama shno bang ni lap menta hi ka jing ai nap le ki jing ya kun ki jing ban be ki kam shno ki ba pher tu ila ban de ki kam tu kam thim kila bandi ki kam working ki kam bat bor ki teng khat ki ja ti hen re mentai ke ba khmat du ke ba khame hi ni ke de hi habide ko drugs nomor ngim tip hi ha kanu kapor ngim tip ha kanu kurkom kinwan bar kumju ko ong dai presiden yo KSU ba teng nak liah hi ki bor ka police department dalam ba duna ba sya bang yo citre la ko sukan ni di sya kasem ji yang gi sen smash no mangi chu volunteer de kam to bangi chu volunteer ya kan ni di re wala katar ni suban ai kuble shi buni ki samana gi sen smash no pero ki ba habe pe mit pe yom ya ba perlu dikasih kapor nam ta ka jing ba yo kishna mi tau ngi ba ka jing ba yo kishna mi tau ta ko ra jing ba district ba jing ba district ko ra jing ba ka jalai ko ba ban kun persya wa ban on ka ka ta ndre ke bang ni shu lap aba jing lap ko jing sutu ko jong nga malu malaba jing ni lomba ko hi kishim ki ba penukam ya ni bagi sim hadin ba ki perlong ka lat kamai nam ta jong kitu ki ba tip hai ni magalong ka jing kamai juki banda ka jing kamai ka juki gen jot ki weru ba ter ka beteng ngen kene ba ka jingwan rung de ngi ba kono ko don re iba ha ka juku benta de kelas suplak de da kono kam ke basni ni subha dua ru hang no ka do mai mo ni akuno ne ka de ta jingwan rung de ka de bet ngam na la man patai kono ko mereka ibnu bitawe ye ne ko jong kala jika mai ki ba yo ci ti ba yo ban ya kan du hukum kita ki ban yo don kami